Umndeni kaSibusiso Maseko obeneminyaka engu-37 ubudala uthi awazi ukuthi uzothatha ini uyihlanganise nani ukuze umfihle. Intombazane ngidayile yangimize umntanami kaphi ento engiyibone ngakhona lapha emushana ayiyo umntanami. Kubikwa ukuthi lona wesifazane ubengaqali ukwenza isenzo esifuzilisi. Lo sisivele bawubona nje ukuthi unenkinga vele ngoba kwenza ingozi phambilini maduzane nje njengoba senza lenye ingozi le ngozi ayenzile wayenza naye lo mfo lo ohambile ngoba uye lo hamba ombhelela alimaze omunye umfowethu. Inhlangano yamadoda iMpumalanga Men's Movement iphawulile ngalesi senzo. Sicela ukuthi umthetho uthathe indawo yawo. Sifuna ukuthi lo ajeziswe ngendlela indoda bekade izojeziswa ngakhona. Kusolakala ukuthi lezi thandani zibe nengxabano nokuyiyo eholele kulesi sigameko. Amaphoyisa athi ezinye izitho zomzimba zikaMaseko zitholakale esakeni lempuphu kanti ezinye zitholakale sezishisiwe. Upon arrival, police found the dismembered body of a 37-year-old man, and he was actually, some of his body parts were inside a plastic bag as well as a maize meal bag, and some of his body parts were also burnt. Lona wesifazane ongumsolwa kulindeleke ukuthi avele enkantolo yemantshi yase-Ermelo kusasa.